Marko Đurić. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Nekako da čekajte. Idemo se ispraviti. Znam, samo na jedan korak ispraviti. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, stav, isto to druge strane, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, ostaneš u tom stavu, maši, isto si staviš, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, stav, isto to, drugi. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Idemo u neku vaši začin. U neku vaši začin kamete, mači stav, prednjom nogom manje. U stop. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Ok. Na dole, pravo, prednji vaš. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Nastaviš u zadnji vaš. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Okret. Idemo u šiku, znači, po 90 metara. KMP. I idemo i okret. Uza noga. Ovdje. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Okret. Na drugu stranu. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Idemo u zemlju. KMP. Idemo zadnjom nogom margir, malo vaš. U stomak i u bok. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Okret. Na dole, s druge strane. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Okret. Isto to na dole, samo u bradu i u obraz. Jedan, dva, tri, četiri. Okret. Isto to na dole, s druge strane. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Okret. Idemo isto da
Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Okret. Na dole. Na vaših je. Đako. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Okret. Ovako. I to. I ovdje, a mi se ručimo. Malo vamo da se ne tučete sa stubom, malo jače. Evo prvo rep. Idemo u sančan dači kamete. Kao da ćemo ucuti previ ruku, cijeli ruku, vrlo i konak. Samo ovako, problem. Dobro. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Produžite. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Zamenite se. Na dole, ispogledajte znači. Mi tu ti reći kao da najgeri, ti reći jedan drag i kontra i pojas. Ajde, polako. Jedan. Pa se radiš. Dva. Pa se radiš. Tri. Hop. Četiri. Pet. Šest. Dobro. Maši gdje. Šov. Ureke. Sadač. Ajde, polako. Jedan. Dva.